Postoji jedna priča iz Drugog svjetskog rata, toliko neverovatna da zvuči kao fikcija, a ipak ona je istinita. Priča o mrtvom čoveku koji je prevario Hitlera i pomogao da se promeni tok rata. Godina je 1943. Saveznici planiraju invaziju Europe, ali postoji problem. Hitler i nacisti znaju da će udar stići. Pitanje je samo gde. Prava meta je bila Sicilija. Ako bi Nemci to pogodili, invazija bi propala. Britanci su morali da ih ubede da gledaju na drugo mesto. U kancelarijama britanske tajne službe rodila se ideja toliko neobična da je delovala kao iz romana špijuna. Plan se zvao mince meat, mleveno meso. Njegova suština? Stvoriti lažnu priču i podmetnuti je Nemcima. Ali kako? Trebao im je čovek, ili bolje rečeno, mrtav čovek. Pronašli su telo siromašnog Velšana, Glyn Michaela, koji je umro od trovanja. Njegov identitet izbrisan, a na njegovo telo navukli su uniformu britanskog oficira. Dali su mu ime Major William Martin. Uz njega su stavili čitav izmišljeni život. Ljubavna pisma devojke, bioskopske karte, ključeve, pa čak i račune iz restorana. Ali najvažniji deo bili su dokumenti, tajni planovi invazije. Naravno, lažni. Telo je ubačeno u metalni sanduk, preneto pod velom noći i bačeno sa podmornice kod obale Španije. Zašto baš tamo? Jer je Španija bila neutralna, ali pod jakim uticajem nacističke špijunaže. Britanci su računali na to da će dokumenta brzo završiti na Hitlerovom stolu. I upravo to se dogodilo. Nemci su poverovali u priču. Dokumenti su govorili da će saveznici napasti Grčku i Sardiniju, a ne Siciliju. Hitler je progutao mamac. Pomerio je divizije, poslao tenkove i avione na pogrešno mesto. A onda, 9. jula 1943. saveznici su zaista napali na Siciliji. Nemački otpor bio je slabiji nego što se očekivalo. Za manje od mjesec dana Sicilija je pala, a put za oslobođenje Italije bio je otvoren. Sve zahvaljujući jednom mrtvacu koji je odigrao svoju posljednju ulogu. A sada se postavlja pitanje: koliko puta u istoriji sudbina miliona ljudi zavisi od jedne obmane, od jedne priče koju neko poveruje? Da li je rat samo borba oružjem ili borba iluzijama? Mrtvi major Martin nikada nije postojao, ali njegovu misiju danas istorija pamti kao jednu od najvećih prevara ikada. Prevaru koja je spasila hiljade života. Ako vam se dopala ova priča iz istorije, zapratite kanal i otkrijte još neverovatnih tajni prošlosti.